Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje like ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel, ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer umazi kwi-Betway Premiership, sokubhekela laphaya kwezimnyama i-Orlando Pirates. I-Orlando Pirates-ke osukwini-ke lo namhlanje ibikade-ke izilungiselela okanye-ke yenza i-training laphaya njengoba-ke izobhekana-ke ne-Stellenbosch FC kuyona-ke i-final ye-MTN 8. Kunomdlali-ke laphaya kuyona-ke i-training ye-Orlando Pirates obonakele lowo-ke umdlali ogijima-ke khona laphaya eTanzania kweqembu ekuthiwa-ke iSimba FC, uyena-ke u-Augustine Okejepa oke wabikwa ukuthi-ke Orlando Pirates yamfuna ngaleso sikhathi kwakuthiwa-ke i-Orlando Pirates ingase-ke yenze-ke i-swap deal nomdlali-ke wayo uKarim Kimvidi, kodwa-ke sakubona kungenzeki lokho-ke. Nakho-ke umdlali sesiyambona-ke kuma-pictures ayo-ke i-training ye-Orlando Pirates, okwenza-ke sibe nethemba lokuthi-ke mhlambe i-Orlando Pirates-ke lo mdlali ingase-ke imemezele ukuthi-ke isimsayinile noma inini laphaya u-Augustine Okejepa obegijima-ke kuyona-ke iSimba FC yaseTanzania. Like ivideo, subscribe kwi-channel, mina nawe hlangabezane kwivideo elandelayo, nisale kahle.